سلام منی پلنے چاروکاں ار کجائے وشنا باتے وشی انتا باتے انچو کی چیزی روچ بیت کے میں بلوچ ماتو گوار اسلام آباد دی چوکا نشتگو تی گار بیگوائے مردمانی واسطہ احتجاج کنگا اے درگتا انور غلام وتی فیس بک پیجا یک پوسٹی کو تگو بلوچ راجرا امی گشتگ اگا میں گشو میں دستا دے کے اچ نبیت کمس کم ما یک پوسٹی وتی ماتو گہارانی واسطہ بکنیں کہ ہاں امی بسنجیں کہ ما تانا نہیں بلوچ کوم میگو ما ہمراہیں انور غلامہ دیگے چی گشتگ پیش کنے اگاں یک شاگرد یا یک علاقے یا یک بازار یا یک ہنکین یا یک سرزمین یا دو قسم انسان موجود بیت. اولی قسم انسان انتہائی مطلب پرست خودغرض و گھٹیاترے انسان، دومی قسم انسان انتہائی بزدل و ترسوک و نامرد انسان. یہ دوے قسم انسان ہر چاگردہ، ہرچ بازارہ، ہرچ علاقہ، ہرچ سرزمینہ موجود ببا. یہ دوے قسم انسان دیما ہمیں چوک ظلم و بربریت میں بیت، ہمیں چوک کشت و کشاری و ہون ریزی میں بیت، ہمیں چوک چسکن کو گارکن کو بیگواہ کنک میں بیت، ہمیں چوک بیزت و کمشرپ و بیابرو کنک میں بیتی مات و گہارانی بلی. دوے قسم انسان گوشہ حرام با مورے ہم نوارتا. دعا بکنت کہ یہ دوے قسم انسان، اولی انتہائی مطلب پرست خودغرض و گھٹیاترے انسان، اور دومی انتہائی بزدل ترسوک و نامرد انسان دنیا ہچ سرزمینہ مادر موجودہ چے پیداک مباد. وتی آیالاں کمنٹ باکس بگو شے ویڈیو لائک بکنے شیئر بکنے اگر چینل آنو کے چینل سبسکرائب بکنے منت وارم.